Ki khubor ka Bthei TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Officer, क्या हुआ? क्या है ये? फिर ông bà Bthei là selera pala ile dia. Cái thray cái đầu. Mak bentit kan. Đang suy giảm mình tan cái này. Support kan apa punya poi? Ni poison ni ali nama mai. Poin ni ayo. Oh. Thì harus kita 4 lam penting kena cái đầu. 4 lah. Kading la alip. Kading la lip. 4 lap sos trong cả ding. Sangat kibriyo kila Mynsaw hak jing Bthei ke belajar hak away kedukan dia marjot hak Keating road Shillong hak sitarik urisau arhajar arfulai ka belajar hak por komba shibaji no phaisni na pedeng kisangut kila Mynsaw arngut kidi kinong trei jong di kedukan dia marjot kat ba arngut pan kidai kibriyo ki badang syong hapo ka away kedukan khapsnyu ka badan markhap bat kini kedukan dia marjot tang shio jing te palor kini jing ja ki pulet ringkat ki pulet kat nat fire and emergency services balasan ran lang di ki pulet jong ka bomb squad bat ki ksau jong ka K9 kila lek mar syak ni jaka ban pelong ni ke jing toket ka babnya Superintendent of Police ka East Castles ba Sylvester nong tengah ha ukurwa bala pha syakilat pathai kubor ule thu ba ka jing Bthei ni kedukan de marjot ha Keating road kalaja kat baki nong tre kidang persyang ban piet ya ki Tyndong ai Rong. Because of that incident, you can see that shutter light has came up. नहीं इधर है. हाँ? आप लोग लाइट का बंदोबस्त है ना? हाँ? मेरी गाड़ी की चाबी मोबाइल सब अंदर है उसके बाद फिर मेरे फर्स्ट स्टेशन की चाबी हो गई लेकर आया पार्किंग क्लास से लाते हैं